Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zesithembu siyaxoxa. Hey guys, ngicela ningangiqhathi please. Yabo indaba yomnikelo nokuthi kusanguke emhlophe ilena ke ngibizile lana i-comment ke guys, kuvela ngathi lana sengihambe ngayontshontsha igama elithize ngaliletha lapha kini ngaphandle kokucreditor. Ngithola i-comment lana, angazi noma udadewethu ujwayele yini ukukhomenta kule channel, mhlampe okungamenza ukuthi abe nombono ukuthi leli gama ngilithathe kuye. Ngizolibiza ke ngesizulu sami esibhedayo nesizulu mhlampe esiyisona nange-English. Nali ke igama ke Ndini, serial virgin breaker, okusho ukuthi umfana lo ohamba ethinta ama-virgin. Kodwa ke ngesizulu ke sizothi usilile virgin breaker, osine bathi ama-virgin. Shuthi umfana lo owenza ukuganga nama-virgin, owenza umkhuba ney'ntombi. Yima-ke darling, mshiye lo wakaMseleku. Lo wakaMseleku isho yakhe iqale nini? Last year. Yeza nang 2024 i-episode mhlampe eshiye abaningi bephuma naleli gama, kodwa kade ke laba khona. I-episode 10 lana uvuyo ethi khona iyamdida indaba yalentombi esikhona ezoba umamkhulu, ngoba bakhona abafike before uNosipho uMacele, nabo benjani beyintombi. Akaqali ukuba nentombi amatshitshi, akazi ukuthi sekuwumuphi umehluko ngoNosipho lo susanganise uSibindi. Uyayizwa kaSibindi ukuthi velaphi eseqanjwa ke uSibindi naye ukuthi lona udlala ney'ntombi, ngoba kune-comment eyenziwe uvuyo laphaya etafuleni eSun City phambi kwama-siblings kaSibindi. uSibindi waze wahleka, okusho ukuthi iyamchaza lento, kwakhona into ayiphuzayo ayidonsayo ukuthi uyabo umuntu mawushintwe ngaye echazekile, usinikeze leyo reaction-ke uSibindi. Kwase kuba ukuthi shuthi uvuya akaqamba amanga. Ake sibuye-ke kudade, engicabanga ukuthi udade othi-ke hawu awusangicredithi ngani usuthathelele igama kimi. Sithando sami, anginabo ubunara Smith. Cho, ngizosho ma i-comment ngiyifundile la. Yithi ngikuchazele ukuthi leli igama lihlaleni nemqondweni wami. Kunobhuti omunye naye futhi ngithanda ukuthi ngiyasithola isithombe sakhe noSibindi, uNjabulo Msomi. uNjabulo Msomi angimazi ngaphandle ka-social media, kodwa kube ne-period la ku-social media kudilwa nalo Njabulo Msomi. Wenzani uNjabulo? uNjabulo uvela ney'ntombi. Angiyazi indaba yakhe yesithembu, kodwa kula mantombazane ayevele naye nawo ukhona senengane nayo, yena-ke akasali, uyabakhipha afaka abanye kodwa lo bekhona. Kube nesikhathi-ke lo Njabulo evela nomunye bengathi uphume e-high school. Hhayi-ke kwabheka phezulu ku-social media, beku-Facebook and TikTok. Kwakhulunywa ngalo Njabulo Msomi ukuthi lo Njabulo Msomi isimo sakhe senjani, imali unayoni, lezi ingane kuthini emakubo. Yaze yaphunyuka ingane le ibincane-ke kakhulu. Kuthe emva kwale ngane le ebincane kakhulu kwangena omunye, lagqama lapho-ke igama-ke leli lobusilile virgin breaker. Lahlala-ke kimi ukuthi hawu yindaba yini ekhona le. Ngase ngaphithizela-ke lapha ku-social media. Social media mawungimusha kule channel ngeke nganichazela ukuthi kukhona ubaba okuthe makuduma futhi u-social media ubheka phezulu ngendaba yamatshitshi noSim2. Weza lo baba lo usondelene nomndeni wasekhaya elikhulu. Ekhaya elikhulu-ke guys, asiyekeni ngeke sisho ukuthi ekhaya elikhulu KZN, angisingantshela ukuthi awu-2 amakhaya elikhulu. Ilelia elihlangene nepolitiki, ilelia esithi kumkhulu.
ekhaya elikhulu. Shuthi ubaba-ke mayichaza indaba yey'ntombi wayichaza yaba nokujula ukuthi azihlonishwe izintombi, kungaganga ngazo, akukuhle ukuthi kuphume iy'ndaba ezinjengey'ntombi ngoba izintombi zinalesi sindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngenxa yami-ke yokuthi umqondo wami uhlezi uyaluza, ngiyeza lapha ku-social media. No, not social media. Yana ku-social media ngabheka, but le ngithe nje kwakuyisiphi isizathu kube khona i-human sacrifice. Hawu, mangisesha lokhu ukuthi isizathu ngifuna ukubheka ukuthi 100 years ago, yangishwa kahle, 100 years ago beyenziwa lento isimanga dadewethu. Kuvela ukuthi ngokwalento engiyifunde phansi 100 years ago bekusacrificewa ngey'ntombi, kodwa lana bekumayelana nezimpi ebezenzeka phakathi kwalamakhosi nakulelizwe, ukuthi angiyifuni indaba igxile ekhanda yakho, angiyifuni futhi ngisiyikha phezulu, ngizama ukukunika umqondo wokuthi angilitshontshanga kuwe leli gama. Ngase ngafunda-ke kwathiwa iy'ntombi njengoba amantombazane abehlala-ke wona engaphumi ukuyolwa, kodwa beyikhona indawo la besebenzisa khona ukuqeda impi. Ngathi hawu, kwathiwa abafana ngoba abafana bebephuma bona bephathe iy'khali kuyoliwa lezo zinto ey'lwayo. Kwashiwo ukuthi isithi ethile yasevwa or kwaba ne-agreement namadodakazi kabani. Kwakuzoba yindodakazi eyodwa kwagcina sekuphume awu-3, kodwa ayenjani kwakuyizitombi nto. Ngathi mangiyifunda le nganekwane, kodwa kuthiwa into eyenzeka kudala, yona inganekwane-ke guys. Ngathi mangiyifunda basi-ke shuthi bekuba nendlela lezi iy'ntombi ukuthi mazizongena kule nto ye-sacrifice zigqoka ngayo. Kuba khona okugqoka njengomakoti eshaya ingubo yomshado, kodwa khona into eyovalwa ngayo. Uyayizwa leyo nto? Ehe. Kulandelane into ekhona lana ungayisesha nawe uyifunde. Sishiyeke lokho engakufunda, ngoba lokho engakufunda uzothi nje yini isizathu se-human sacrifice, noma useshe ukuthi 100 years ago bekwenziwelani. Nakho-ke lapha ku-African movies komakhelwane, My Virgin Wife was sacrificed. Onke lawo ma-movie ukuthi nje wona-ke abanayo abayiqambe ngokuthi serial vision breaker. Uyabona uma ungathi angikuxoxela ngalawo ma-movie ungasala ungasangithembi kwamina uthi hayi le ntombazane le yaba ney'ngane into evela lapha kulawa ma-movie. Mase ngiba nombuzo wokuthi-ke uma benza ama-movie amaningi anjena, ngabe baqonda ukuthi e-Afrika umuntu omnyama uphumelela ngale ndlela wayebesidayise kabi. Kodwa ngibuye ngihlehleke ngithi ayibo wefit nawe lana le platform ukhuluma izinto zalapha ku-TV uthola amasentana, shuthi yikho lokho kubasebenzelayo. Ngithuleke, ngizama ukukunika kumqondo ukuthi akusiyo into engiyibone kulo evela manje ngo-episode 10 uNjabulo Msomi owafaka leli gama kimi, ngoba sengilithola laphaya uxoxa indaba zakhe abantu kuthiwe-ke ayifanele inakwe njalo indaba yalomfana. Abanye bathi hayi senivuka umona, abanye bathi lo mfana lo hleli egaqa isibhamu, abanye bathi khona vele wenza isithembu sangempelani, abanye basebethi phela shuthi ugqugquzelwe ubaba uMsiliku. Angiyazi-ke leyo, kodwa ngithe ngibuka ngo-2023 unaso isithombano sibindi. Eyasibindi-ke yintshasha ukuthi-ke yasibindi ngoba isiyenzeka manje, yabo. Yingakho-ke manje sebebuyisa lela gama abalipha uNjabulo Msomi bazolifaka kusibindi, ngoba usibindi sekuvela ukuthi iy'ntombi yayithinta. Zingaki-ke sesizwe thina esinobufakazi njengama-viewers, uNompumelelo noNosipho. Lokho okunye okuku-episode 10 kufike noba noVuyo, ngoba-ke i-reaction yakhe imenze wamonyuzela
waphuza isiphuzo besetafuleni, shuthi uvuyo bengaqamba amanga. Kodwa yikho indaba engiphithizele kuyona ngathi hawu nali igama elitrendayo ngalizwa ngoJabulo Msomi kukhomentwa kuye kwayena kuNjabulo Msomi naye ngimazi ku-social media ngafunda indaba yakhe lena-ke ukuthi i-KZN kanti i-KZN nenzani ngey'ntombi nayo ngiyithole ku-social media. Ngathi uma ngiyithole ku-social media-ke ngathi mina ngizobathola labantu okukhulunywa ngabo ngoba babeka ukuthi anoke linake leli thimba leli ngathi ngeke nami-ke ngibaveze-ke bona lelo thimba ngoba baney'bhamu lelo thimba lelo, kodwa nje behleba nanokuthi-ke darling lezi ndaba zigcwele TikTok, kodwa mawuzizwe noma kuwukuthi ukhomente la wasubona ukuthi ngiyintshontshile le term, ngiyaxolisa-ke sis, ngiyaxolisa sithando sami, kodwa yangihlala ekhanda ngesikhathi sanjabulo Msomi evela nentombazane okwakubonakala ukuthi ise-high school. Le ngane ngicabanga ukuthi yakuthola ukushisa ku-social media because kwahlalwa kakhulu kuyona, kodwa kuthe iphuma kwangena ezinye ey'ncane. Ongaphumi ilothe kuba mude uhleze khona-ke loyo esicabanga ukuthi umamkhulu wakhe-ke uNjabulo Msomi, kodwa uNjabulo Msomi abamphe kuqala leli gama ku-social media. Kodwa-ke ukulazi mina nokwazi ukuthi hawu kunomkhuba onje ngikwaze ngama-African movies. Mangilobu ngiwabuka lama movie kodwa ngithi yini lento esifundiswa yona, ngaze nganitshela ngemuvi yomfundisi ngathi umfundisi wayenenkosikazi oyedwa kodwa ebhizi ney'ntombi, kanti umfundisi wathola umyalelo kwaba yilena-ke eyenziwa abelungu futhi kwakuwumlungu lo wayetsheliwe ukuthi kulento ofuna ukuya kuyo shiya le girlfriend onayo ufuna i-girlfriend engakaze ithinte muntu. Leya movie leya indala-ke na icishe eyamfundisi nale yomlungu eyamfundisi engiyibuke kuqala because umfundisi isizovalwa-ke i-chapter sekuvela ukuthi wena mfundisi, kanti mfundisi kwenzakalani, bese ivela-ke izinto zamfundisi. Kwathi le yamlungu ngayibuka ukuthi hawu kanti abelungu babuye nabo beqambe lezi zinto basazelapha, yabo. Mase ngibuya umfundisi neyamlungu umehluko ukuthi umlungu akufunekela intombi nje nto, noma kwakufunakala nje ukuthi intombi nto, kodwa angashongo ukuthi azande. Umfundisi-ke yena wayesenayo unkosikazi, kwase kuthiwa-ke ngoba unkosikazi usewubeyile unkosikazi kwabanje ukuze ilungeke into abalandeleke belandele. Waye kumfundisi-ke waba ney'nto zakhe ney'ntombi zakhe-ke wayey'thola. Hhayi iy'ntombi-ke azijabule financially kwakumnandi, kodwa zazikhona igeme empilweni yalezi y'ntombi. Unkosikazi eba namaphupho emtshela umfundisi ukuthi ngiphupha izinto ezingezinhle ngawo. Umfundisi asithandaze enganaki futhi unkosikazi ukuthi usathandaza yedwa, umfundisi asathandaza. Yabo yonke le ngane wena sengixoxela nawe esithando. Yizo-ke lezi zinto engithole lapha ku-social media, nawo ama-movie engibuye ngiwabuke kuyo le platform. Yabo nje sengikunikezile ama-title ama-movie, oh my virgin wife was sacrificed, ama-virgin ukuthi ama-movie-ke angale komakhelwane athatha isikhathi eside. Uma unqena-ke ukuthi ungayibuki ividiyo, vele nje ungayibuki imuvi ngoba yinde, ithi click funda i-comment, umbuye kuzongitshela la ukuthi alikho leli gama. Cha, ekucabangeni ngingedwa ngoba isingisi mhlampe bekungithatha isikhathi, kodwa ngesikhathi ngisesho ukuthi u-human sacrifice ungenephi, kwathiwa abafana bebenikwe induku, benikwe imkhonto, benikwe ikhali, kodwa abafana nabo bebeyinikela. Lo bhalele ukuthi lesenzo sabafana sokuthi bephumeke beyodwa ngoba bebeyinikela. Amantombazane-ke beyikhona indlela nawo
Uma mhlambe amakhosi sehlangene ukukho lofuna ukudla indawo yomunye idolobha bekayikhonja ukuthi nayi indodakazi kabani, nayi indodakazi kabani, kodwa ayifike injani ipure, ivalwe-ke leyo yombi. Uyayizwa-ke? Ivalwe-ke leyo mpi. Befike kuthiwe lo mhlaba nawo kwasha kwacima kuxatshwana. Mase bemile-ke lapho baba bebukana bekhombe ukuthi lo unamadodakazi. Uyabona kodwa le nto ayizwakali kahle. Nami mase ngijula ngixoxela izinto ngiyibuza ukuthi kwawenze njani ngifunda zonke lezi zinto lezi. Cha, kuvele namamuvi bengiwabuka ngifuna ukwenza isiqiniseko sokuthi yini lamamuvi kulobu kuthiwa Virgin Wife. My virgin wife for sacrifice. I sacrificed my wife for money. Yabona nje yonke le nto ngiloko ngithi hayibo kwakwethu naze nasidayisa kabe emhlabeni wonke jikelele. Ngoba phela nakho le kude baloku uma bekhuluma ngeAfrika bavele bekhuluma izinto esingazazi zodwa. Besiphuphele njengoba nami sengizoniphuphela. Kodwa kuloko uniphuphela bengifuna ukuvezela nangu Sithando ukuthi-ke leli gama khona bengeke ngilicabange ngingedwa ngaphandle kwalamamuvi, ngaphandle kaNjabulo Msomi, ngaphandle koSibindi. uSibindi-ke limnele lithe khaxa kuSibindi uvuyo sethi kanti yini wena neyintombi yisho indaba yakho ezwakalayo. Wavele waphuza iy'phuzo-ke ebeyisetafuleni, waphuza obekuseklasini, wangaphendula. Kodwa sizwe ngovuyo ukuthi lo kade wayethinta intombi. Saqala lapho ukuthi hawu, ayithi obulala uhambe ebulala kuthiwa yena i-serial bani murderer. Lona ke shothi uhambe ethi qhofo ngenaphi serial bani virgin breaker. Ngiyaxolisa-ke kodwa mawukuthi-ke ngo-episode 10 ube kanye nale group ethe nangu sowumupha-ke uSibindi. Ngiyaxolisa guys, ngihlezi ngiyidlalela kodwa kwangempela anginabo ubunarasmith. No, thank you very much. Thank you for your love and support. Ngiyabonga. Yimi lona obuye eziphathe kabi kodwa ngiyanithanda bakethu. Ngiyayithanda nesupport engipha yona. Bye.